Okay guys, sa lahat po ng nanonood sa YouTube channel, don't forget to click and subscribe my music videos, Musika Cristiano. Now, may request po dito na kakantin ko raw yung Ilocano na Agsasarak tayto Idiay. Request po ni paring Wilmer Ulangka na nasa Pinas. I hope you enjoying watching my channel. At sa lahat po ng mga na umuwi po, keep safe po para sa inyong lahat. Ang mga nanagragsak po, intun umay tiyak po, at dantudakkel arago, kadagiti sa santo, Agsasarak ay tuwi dyan, jerwangan tinapintas a syudad. Intundungteng tiyak sapa, kadagiti amin nga na'y salakan. Idiay tuntunga aldaw, at daak tumet ityan. Nukayat dak asaraken, agsagana kayitan. Agsasarak tayto Idiay, jerwangan tinapintas a syudad. Intundungteng tiyak sapa, kadagiti amin nga na'y salakan. Saan nyo nga itungtungkwa, diin kay panagsagana. Dawayo amin ita, saan tun madamdama. Agsasarak tayto Idiay, jerwangan tinapintas a syudad. Intundungteng tiyak sapa, kadagiti amin nga na'y salakan. Gun na yung isot dakkel, jay ruangan dirapinta sa syudad. Ngem no saan yu apatjen, dusain kailak amen. Agsasarak tayto Idiay, jay ruangan tinapintas a syudad. Intundungteng tiyak sapa, kadagiti amin nga'y salakan. Agsasarak tayto Idiay, jerwangan tinapintas a syudad. Intundungteng tiyak sapa, kadagiti amin nga na'y salakan. Agsasarak tayto Idiay, jerwangan tinapintas a syudad. Intundungteng tiyak sapa, kadagiti amin nga'y salakan. Kadagiti amin nga na'y salakan. Ayan po.
And please don't forget to subscribe my YouTube channel, Musica Cristiano by Jonathan Rigates.